arokotsa abakene niba umukenara kaboko yagasubijemo. Vamos. Sinijya kurimbuka hazabanza gupfa abakene. Nababwira ngo mugura abonema ndebe ko nanjye nabona ku biceri mukanga. Uragira ngo nanjye nzapfe mu ba mbere. Dore ikigabo ukuntu kimureba. Rebe. Hakurino. Umukobwa yaje kubafasha. Amurika umugabo mu isura. Baremeza umuri ndi kurukubita ku mboni ze ntizigire reaction zitanga. Ashobora kuba ari muri koma. Los síntomas no encajan con las caras de... Sinzi bino bimenyetso avuga amaterme yo kwa muganga. Inconsciente por hipoxia. Cerebrosopia. Significa eso. Avuga amaterme menshi. Cyo nibicuri kuvuga mukobwa we. Las vías respiratorias se obstruyen y la sangre que llega... Zira zisora umwuka zijyana amaraso ku bwonko zishobora kuba zifunze. Día inconsciente. Niyo mpamvu yibanenye. Un shock neurológico. Produce hipotensión. Bishobora kuba ari ikibazo cya shock yo mu mutwe. La llegada de la sangre al cerebro. Bradycardia ikaba yabijemo. Necesitamos atropina. Dukeneye atropine. Hay que aumentar el ritmo cardíaco. Kugira ngo umutima ubashe kongerwa umuvuduko utere. Gusa nk'uwagabanutse. Umukobwa ari kubanza akavuga ibintu nyine yize mu mutwe. Bano bakumirwa ati ni ibiki ese twe twize. Ko twize mate konjigezo. Banza gufatira umuti hano. Akanywa umukubiti. Isi nirangira tuzaba dukeneye abantu nk'aba. Ingagara aho tuzaba turi mu buvumo kugira ngo bajye batuvura. None abana banyu sinzi ibintu muri kubohereza kujya kwiga ngo computer ngibiki. Fata abantu bajye kwiga ubuganga. Bebe. Kubisa urushinge sinzi. Katurore. Bimeze bite? Biranga. Yarazutse, yarazanzamutse.